mana, Mang? Itu ke Pasir Roa. Pasir Loa, ayo tuh. Ayo atuh. Ayo. Pasir Loa tadi belok ke kanan. Apa beli Pasir Roa? Oh, ayo. Di mana? Iya tadi dia ya. Ya, di dia. Ingat dia. Ya, tuh. Nyonya. Nah, nuhun. Nah ada dia mah niat ngojek tadi dia ngiring apa tadi? Ayo, Mang, ya motor teh ku bensin urang teh ngojek, aja mau naon ieu. Motor ojek. Urang teh ngojek. Kita terang yang suka ngajak. Bayarna 10.000. Gak suka gratis. Ayo di mana? Tunggu aduh. Cuma cara nu penting enggak udah daing.